Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takipe mesra-suran di acara tasawuf versi baca-baca memena pase pole pengangar Ridwan Canam 5 mamare nalam malaki pak baraka pak kamase pole pengalau subhanahu wa ta'ala nang kamane sesurang siruntu dasi tapi meri acara tasawuf versi baca-baca memena pase pole pengangar Ridwan Canam 65. Ada itu lupa untuk sini sesuatu ya pure mak donaturku pengangar Ridwan Canam 5. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sesurang. Omar malap dalet laki pengalau subhanahu wa ta'ala seperamania bagainya sino para tak berai seserang. Jadi untuk sini seserang kila mak donat atau mak bir ku pengangar Ridwan Channel 5 jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Ridwan Bam BRI di nomor rekening 4881 0102 3901 532 atau pak calling nomor rekening seserang dengan nomor rekening yang kami gunakan atas nama Ridwan di Bam BRI di nomor rekening 4881 0102 3901 532. Jadi memari pak biar tak sesuai malap dalet dan laki pengalau subhanahu wa ta'ala napa dia malap dalet dan laki pengalau subhanahu wa ta'ala sesuai. Jadi untuk sini sesuai ku ya di aku rasa kerapi pengangar Ridwan Channel 5 ajak terlalu pesesuai sakrapi pengangar Ridwan Channel 5 memari pengangar Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Yang berasa kerapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sesuai memari pengangar Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seser kun kasih baca-baca walaki sesernya ya nanti baca-baca aku nak kena tema majak naseding terutama biasa nak pamajak nased di tanah pelangsung pinsang agak seserang ya nanti anu sesernya tata cara seserang tapa PI saling kang atau sih saling kang abiona purero napa tajapi seserang maka dibaca seserang Bismillahirrahmanirrahim. Alusuk masa galaya otok nomu mainga isengi musatoi alepu ritubumu Muhammad rinyawamu Allahu la ilaha illallah baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak calling baca-bacaan seserang maka dibacaan seserang Bismillahirrahmanirrahim. Alusuk masa galaya otok nomu mainga isengi musatoi alepu ritubumu Muhammad rinyawamu Allahu la ilaha illallah baraka la ilaha illallah kumpayaku. Kuburan seserero tak apa saling karena pada kedang moto ni insyaallah moto tu seserang mamari mak baraka seserang dan pasti mata jar tepat lor pangalau subhanahu wa ta'ala wadikina jajing seserang dan saya akmi minta maaf sebesar-besar seserang ngapa mulai capa aja lah tu capa gemet tu capa jeta bila dampak kamar aja dengan ucapan daripada saya tentunya selaku admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.